rilo harumwensi ya Comores yuwajibu wandu hamandasi rijevanu rirongowe imahu wa Comores mko hundunga na muishilie izwe kaundo nambao usiku walelo inu haukaya njaka hanza nije nifanye video lelo imahu yuwajibu ekatishia mwana mkomori ngwambo nrongo ikao kazi tsulingana ne Comores neze namna rajehansi nomkonsi rahanuo auyo kawajibu njebanu nje niwonese masikitifu ikaundo mwana mkomori ya hiabanu ya rongoa yabongeti johanza watukufu mjie hawinji ilimu ishie izwe ikaundo nambao haukaya inuwajibu hukami mwana mkomori nje njitamuke aruma zirezuzini kwezi watukufu hakikaya Mwenyezi Mungu vanu okweli yamba ukana umasikini na unai na ufukara oimwana nya ukafiri nando ka kweli ngabo mashababi mazuki watu mabani hatu wasubuto wa heba zembi zarendwa nembaye zinu ike kweli kwa tsuyelewa ukaya ezarendwa jirani ola maudu zijojuwa zihundre wewebo bojirani ngeyawe hadisi ya jiri ya ukalelo kweli ribadilize moza hatu na riyali ribadili ye maisha ya hatu na riyali ala kulli hali ribadili o binadamu wa hatu na riyali si haki oskualelo inu tishia video yazuki wangu leza masula hamzimba ikao mimi intambisha ndiye mshatongeza na kaujabanu noitsukanga mumjibu sha yo wajibu njebanu njeni wonese izahangu mwanama leza masula hamzimba huonesa harumwe suala ya Fanou nadu mralwa hitwa wa Fanou huzonesa bondondo ya ukaya osuku walelo inu ngojoka utowa zinji huende hata huonesa ukaya owandu waru mafanu ngabo wandu walo kinyu ani ngabo wandu ya wanu walo kinyume nembaye zinu leza masulaha wallahi titorea makalima wayamba wallahi no yengu ngam aminuka titorea mimi desire titorea makalima wayamba leza masulaha mzimba haukahu zamba balando nondo ya ukaya ngabo wandu walo kinyume nembaye zinu watsanga mtango haruma lesu ala la Fanou bahinga muhambi yokana boleza masulaha huzamba ndondondro yokana ngojo kautoa audio zitowe boleza masulaha o wangu walo kinyume nembaye zinu watsanga mtango haruma lesu ala la Fanou ngamtoreyo boleza masulaha mzimba japaro jabanu navumbua boleza shazi nsikitisha mru hamandawe haukaize ndongo wakauzamba bala zoza ndrabo halafu kawe mru wa formasyo we mru wa formasyo za ndrabo hindi boleza masula ngamuniko hanzima Fanou hakahanza ya rwehitwa emhuwa edaula ishia izo mimi nambao Fanou kajashinda ya wemu huwa he daula ya mwana
amanzoni huambiye ukaya boleza masulaha haina mru ya kahanza ya wera iswahe daula hauhena mru ya mkomea hadisi hamanda ila ya handani boleza ilazimwi kefanu harema mzinga surplus haukayo hangwa regime defense yuya mandu kwa jazifanya Fanu ilazimu wambalia harumane gari wamulilie honziani wambe Fanu hakahanza yatrawe kwa jazifanya sharangusa Fanu ya baliwa ne hifadhi ya wasuli haruma emabehewa ya hifadhi ya wemkomori hakaulinda haruma Fanu ndo New Zealand hu sharangu o wakati Fanu yenda yaralwa hitswa abuka wena ndongo watu yelewa boleza masula eka opposition boleza watanga haruma mtango wafanu ya huwazali eba wajomua haweba kaubidiwa mrensi wajeo mpoze makestio ya vumbuwe wanruwa mruma abunga wena ndongo watu yelewa boleza hakabanu harumane suala linu liritatanya yebo ekazali asumani hambiye wandu kafanu yatsi ulwaya Fanu hende haulwaya eizo ya lazimwe emfau raisi yafanye handani kaubidi ye garde presidentieli wala wakaubirli ya azali salimani etandraya ikabidi kwa wala ngwa opirizo yoya mwando boleza vanu haina mru kamru hebanu mru fanya za analizi ranzi nge mru hebanu boleza masula ikabidi handani bofanu ya ulwaya ekaila tsiku ya hembaye zinu harumondu wano harumembaye zinu kejabidi kefanu ulwaya ilazimu bafanu ya ulwaya rishio kama militeri wakaubirlia zale skuila wandu wao ngwa ulajoli wauzisiwa zabarindi ni mwaka huwa Fanu na mneleze emana mwaka huwa Fanu banjelewa enso jwamba Fanu ya tsulwaya iliri njeni juweze kweli ekawa ndo wana hangu do wampua yaje yani Ngue ekawa nwandu wano harumemba ezinu do wampua yaje yani Ngue shanga mbezo mumwe yabo wewe boleza hakika Mwenyezi Mungu yankili yao ijobe mbelandaba yabo shinda wele ukana engenga boma opposition watsanga harumwa mtsango wafanunu yabo kejabidi kefanu ulwaya hai anuma opposition wajoto wa mru yende afanye misio mru kaja shindo fanye misio yabo hajo ulwa Comores hau hajoransiwa ya jea devoile o andu ikaundo wa mruma yaboleza masulaha kuna ujua uhebanu wambe ukana ngabo wanduma opposition walo haruma mtsango unu bahi indwe mana nabanga mtoreyo boleza pveha vocali hau udenose o wandu ma oposa waruma Fanu shaka mna ujo habanu mwambe ndrongo za ujinga na ndrongo za batani no barusotsi pia haina mngwelewa hate yatsubira likoli wongwelewa boleza wakomori mlo yabo mnidungao haina mruna fanya analizi ya yeka opposition warumu Fanu babwesa yo hajo ulwaya hau hajoransiwa ya jea devoile wanruwa mruma emana Fanu ya ulwaya vanu haina mrukatsida bakati mjinga ngejojo kiri ya ukaya
o waruma fanu sua doana sua wandu wa daraja za juu walo harumwezi inu shamada mabofanu ya henda emisio yatsu pase yabo waonoka gebido wa mwilimine ili yatijo wavumbuwa boleza shaujwele wanamnaje wandu wano kinyume na ezi wajo rumamru yende yafanya itendwa kashije pase emru wa hajo ulaya hau hajo ransiwa yaje yavumbuwe o wandu wa mruma bole vanuye mahaya ngiyo minji shantswami nukaza nkili ngizo sawa zankili ntswami nukangizo sawa boleza bole ebanu yo hadisi hindini hakamnyeze mgumru amandawe aningone sokanga wana formation na wakutina hata formation wanabo wakautowe video ya hoyo ukautowa se formation mruka jaharuma live hamanda inu ya dohamba ukana ngena formation ikange na formation mruni kwa Komori wa mdunga wa mwishili yao shamdu kadwa tata za formation hauka wodo mwiso wa nrabo wodo mwiso wa unafiki ebanu kweli hakika Mwenyezi Mungu boleza ngojo uheyabo wambe ukananga ngawe na formation za ukanga buma opposition waruma fanu efanu hajo ulaya hau hajo ransiwa na mwone bwa Komori sha haruma hizo ufariziti haramu wala umeziti haramu zinumi uzamba ufariziti haramu wala umeziti haramu haukaya hadisi yari hundra simaranya wa Komori eke waziri ya nomewa tende timlilia haja kajashindo no wayo waziri wala yemui eka ministry hau mba directory tende timlilia haja hansaidiye haja yangu mba directory wala yemwema mba waziri wala yemwema mba ministry ila yonjema haukaya hanoweza hangu inde namna rienshio bwa Komori harumwensi yatu ritsi hadalane emana nyinyi lelo mlo harumale dingo la hemba ezinu mana mjoja banumja msifu ministry muyi dabo yato umoleani ze hajaza hanyu mana msifu directori mwema de kangu umoleoni ze hajaza hanyu banunga rambula nao harumemna emnansi watu oyi mimi emana nsojo jua nenda kabati mkomori ya paroniona haruma mlango wa waziri hau ministry hau mba directory ni metike ya mafura haukanga aminukaya wansido wandu wa joshinda wanibetike ya mafura shawewe boleza hauye jahamaleza eka emba directory ngamwedomwe mmona ye molanise hajaza hanyu ye mwema esayo sho siku ya tujo molanise hajaza hanyu badi ngamtsikoto haba numambeyemu hii haikonga rambula nao vanunga rambula nao inde mana nuambia ukabole leza masulaha hadi video wefanya ne formaso zilazandrabo haukautoka utoa mru wa opposition ya rumafanu mdo mvumbue bamu aminu keso ndrabo haukansu amini ya ukanga mru wa opposition ya jorumafanu halafanu yende ya ulwa hajoransiwa vajeba bulo formation owanru wende warengwa wajewa usisiwa shafanukana utauralwa hitwa mjele nonga muheya banu mabarika njina formation zahindri ebanu nyinyi ngamuheya obanu harumale suala la fanu ngamrengao ma opposition mwamba ukawa tanga harumo mtango wa fanu yakanza we rais ebanu opposition do watanga wa mbeni wakauralwa hitwa maulida
ebanu opposition do watsanga hamada gazo yaralo hitswa ebanu opposition do watsanga bapale yaralo hitswa ebanu opposition do watsanga Faiswali na Mutwi na Salimu waralo hitswa no na mkera dhaka mjabanu ani mduhamba mrongoza hoa Komori ambese ya ulo maha mashashini ya duelewa izweka undora mbao shariti jerika nsibanu rambandrabo na wato wana razaya wajua okana zinuzo ndrabo bole oskwalelo vrema tsisikitiha tsirambu okana ali tsitoso owa Komori tsitoso owana wa Komori warwawe michele wenjaharu maze biro lelo tsitoso aleza gojo wambe ukana opposition watsanga emana fanu ya tsurantsiwa yaja yavumbuo wangu wa mru mahindi ebanu heni hali mkomori nge daba katsuyelewo kana ilaku ya pangwa nezinu iyo haukenge wanu kwa jepanga kwa tsujua habari shakwaja jomumwa wajo mransi mahakama Fanou hajovumbua wangu wa mruma ibo kweli vraiment si wana wa Komori haka Mwenyezi Mungu bado umasikini tsihindu bado unaitsi hindu umasikini na unaitsi hindu aibo umasikini na ufesha unaina ufesha mna yatife hauke daraja rahonra kweli ngotso no kala linubido lave ngoliwono ngosubutu hebanu wambe inubirika ala kuli hali mwanamkomori tijao na banu yo wajibu wangu hamadasi rishinderi rongowe haukasideri lo harumwe masiwa haukabanu ngabo wangu wenji mbabiza wangu wala likwamba marwa michele ikawa heya banu wohanze kengo wavumbwa wangu wano Ulaya ngemi nloba numinanyi ngamjoka unambia nrongo hindi ngamjoka hamba nrongo hindi banu miumsamihini maraiya hamandami mko ujabanu mmonesa ukanga mshukuri yao banga mwabira pirizo watsufanya hata mezi minji wareje ibanu wamba ukana washukuri yao wa uharuma al-imam mitsande pirizo kadone shanga muaminizo na amini ngam aminizo na amini jetwenda pirizo nshangaziwa inswabili nje nambe ukana ngamshukuriyo zitsoenda ngamshukuriyo zitsofanyishia ngamshukuriyo haruma wanruma dictateur ngamshukuriyo haruma wanruma criminel emrutsidami ngamitayari nife ho maskini wangu shamitsi mrokari nende nare ngomba hazini halafu ndo rudi namba ukana ngamshukuriyo no obure wa hangu untosho hawemba hazi hangu wetso henda shayi untosho shamitsi mrokari ngomba hazini nje bangu nje hakika Mwenyezi Mungu aniniwonese bole ebanu leza masula haka Mwenyezi Mungu boleza abanga murongozo kiunanya leza masula hangele swala lilali ujiria harumwe famia ujoka mrwende eka boleza masula le jeshi liheya tijiwela tijinda ubeni domjini hanyi tijimaweni tijiwela ngabo evenema ya jiri maweni ya itsandra le jeshi lijaiho yundu bahati ufumiwa mazuki wa howaili kahufai wadoa uhatize maisha unambie wewe hujokana roho indrini haujokana murwa indrini ya ushukuria hizi hamanda hii
bole kujajo anikutsina wakati wajopa anikutujo habanu utsabata ukaya uralo wananyoyitswa boleza sha emana muhe uheyao banuza mbao dawe za tsuhundra sha mauduzi jo uhundra ngojwelewa boleza Allah billahi wa rasul mide uambi mauduzi jo uhundra ngojwelewa kana kweli nuyezi ya makriminali kuna ujabanu jodo ani udota le jibola zalilila wallah kuna ulitie le jibola samralila wallah kuna ulitie o sikujwa huliliwa emazuki wao hawezi kujwa huliliwa o wanashe wao wallahi kuna ujabanu te jibola zal shema na ulitia ole loda yaka kujauliliwa kwezi watukufu wa Comores haukaza banu ngamjio mbabi haru mabandu ya wandu sha ari amini yokana wanda wala wandu marwa michele wazunguli yao haukaya wallahi tisikitiha thumma tisikitiha mruhamandani emana nasikitiha indi wa Comores ngamina mru na mwishiendo ba Comores hata mwono video ya emru huo ngabo mru ufanyo hazi hola meri mtujo banangena dhoba nendrini ikawe mwanadamu huo hafanya video jana mbesela jana au juzi hakaulani rija bari jahaja maore hakauhifadhi yefamia kanzaira lwa hitwa nema fujari hahifadhi famia kanzaira lwa hitwa nema krimineli ezantabisha hindi mwanadamu olado wanru riko radwa kahunu ikawe bwana ola rihundra na haruma bunjilio le bunjilio la kishababi le bunjilio ilo likanda ubini mtsuje ngabonzia tsaila ya virosati jisalimani ya hambu rikaruma le bunjilio ilo woko hata mitirenge mrongo yao ikawe bwana ola haina wakati ya ubali yele garlahe ya ubirabo garaji hangu ya ubirabo garaji hangu ya unambi ya ukanabodezi eba ngari konswe halinu hatandi eba azali hajarengensi inu haisasanya hairenge mateka hatandi mimwambia ukana bomba tulilia bangar johona mwiso mwema bahijana hakaulani rija samsami bamjokana mtopora na telefona tadoba tujando wanunde do alone magari ya menye hanzo apare mndu katsushinda bambasa arjeuda hon bas bahiba Comores bana wala yakafanya video ya kaulani rija bari hajamaore vanusi sizorambao rijana kemui na kemwema ritsojwa jibiwa ekanga sinamba waziri Comores ekanga sinamba director Comores ekanga sinamba ministri Comores yarende mbibo trasi yarende njema bo jioni zembiza rija shagari wanao owa Comores wansi pia wadhulumishiha karja porosha waziri hau ministri hau mba directori na mzame ba Comores banganyabo ngamnidungao ikaporoshia mwana yatawa hau mwana yafungwa mwishamba waziri ya Comores hau mba directori hau mba ministri kamja poroshia Richard wendo yabo zembiza hahe rekari rende nai ngasino wakati ya humsamihi hauka afanya saukari msamihi yabo wewe mwana mashababi kutina drua banwe karija hashitakiwa maore kaja shitakiwa maore shahaja hafanyeza mlazimu hafanyezwe kwa Comores wajibiwa nizo rija yazifanya yabo wewe ikanga hola meri ya moroni ngoli wa 0.2 za hela meri
Hawijua kirukambe se wenje ziziwa. Omba emba mshara yawe hiyo. Haukajana sikada minawe. Rikaura fikira na nrazi. Yauka ena mnaje. Embaye zinujo kausabonsi. Wewe bo shababi. Uloho la meri waka urongo wa juzi ya ujana. Kuna usubuti uheba nwambe ukanjaka uhadisi minawe. Kuna usubuti wambe ukanjaka upartaje fikira da minawe. Eba la jenaje. Kusubuti kweli. Ani mru hamanda weke jabidi uke uhebana. Urongowe. Ani uonese ukana rija. Vanangwa no. Bulia mbabiza wanru. Bulia mbabiza wanru. Shatsinda we. Haukabaundu ya mbabiza wanru njaka minao. Ewe. Wakoja wenrandrazi. Wenlila shawiri. Engarifanyao kwetezire. Eba nurikansi jawu hata ndivi. Eba nude halinu hata ndivi. Haruma ezimbi hamanda inu. Haruma makrimineli hamanda wanu. Haruma madiktatori hamanda wanu. Ejana. Ngosubuti kweli. Unikema diktatori wanu fahari. Umenaserija. Bahali fadhi. Fami. Yakahanza haruma participation. Ani haruma problemu. No. Lazima rjeba nurido mjibuni. Lazima rjeba nurido mrongozani. Mimi nga mlindo. Wallahi nga mlindo. Wa usiku. Njobadili. Sijabanu. Abanu mimi zinu pia miujeshelea. Wa ulaba wahangu. Nembakili nchashi ya hangu. Wallahi mujifikirlia. Uka no. Etikaire kati bakibanu hata tifu masikini. Ebanu zinu nzambao. Maundu. Kati ruditi change. Harumemba ezinu. Tiruditi heyabanu. Ngamambo wanru wema. Ebo wanona warume dunia ontipia. Ngwajo hamba mimruindi. Indemano kamuta wanife masikini. Muta wanife mnai. Non sirengwa hazini. Tijua mbemba ezinu ngiyo njema. Wallahi. Ngamsufre. Ngamtambiho. Ngamnyesha umasikini siki. Ngamnyesha umasikini siki. Mabani yangu ontipia hena mdunge na bagari. Ntina tagari. Notijua shinali hunre elera ndiyo uyo. Harumemba ezinu. Shanga monokaya ho hundra gari. Nrudini hebanu. Nishukurie ebo wa Komori wajo hunlani na mnaje. Ndiye maana niko ujifahare mbafari ya hangu. Mka hidi bae. So para mrota na menga msungo ukupea baho. Hai. Basi ba Komori. Indensi hatu. Ritijeri kansibanu rudwambila na ndrabo nwamba ndrabo. Kaleza masula hakuna huja lelo. Ujewambe garinga wena dossier, aringa wena vocali, opposition, doa puwa fanu. Hai? Na fanu ya kahulwa Henry. No, leza masula hamzimba. Karadhi. Atukani moradinga ni mwambioni. Ufukara, sinyanga. Ufuarisi ti haramu. Wala umezi ti haramu. Nga mjojo fuaria, wala nga mjojo umea. Baba numwemea yaude mapesa hanyu. Yaude mapesa hatu sonti pia na mwarenge mapesa hao. Ili mjebanu mje mwabeze ndrabu. Ili mjebanu mje mdee wangu. Singa sitayari ya udeziwa. Bema na rakansi banu raswime. Hensi ya hatu. Shakari na ujua bake wangu. Wajebanu wajewambo wa Komori ndrabu. Akari na ujua wa Komori katidaba. Ebonge watukufu wa Komori. Ngamumbosho ni maraba menji nyuandu kaundo mwaka udunge live yangu yenu. Nyezi mguna jendeiko mbabanu mlio ranyiro wana hanyu. Wanyu wanono. Nezefami za hanyu. Ngambosho maraba menji. Uanama. Wa Habarizacomores. Chaîne libre de Comores. Asemse mbeni. Comores Dunia News. Na nezesiti mbali na mbali zikorenga za video za hangu. Ili itsambaza. Na ujengie kwa na nyasi wanoma gobani. Nyezi mgwaje liko mbabanu waliongo wanono. Mwenyezi Mungu ajaliwa rohe ya haraka inshallah warajar mazafamza. Na homba Mwenyezi Mungu kai mwananyasi la salasa
Mwenyezi Mungu najenlie ya Roma gobani haraka inshallah ya rejea harmozi azari ewa ngewa tukufu wa Komori indensi hatu lazima ikarja vanu rejere duhamba batina malapizano batina ufedhehilana batina zanguoni bati malezi hatu haukasi rilelwa na vanu na mshinde mramwe wa Komori ika ngabondu wa hebanu vanu malezi tisawa vanu ngabo malezi ya dahoni hakuwa katira kaulelwa Ruango kana mjomba ola mjomba hao. Mbaba ola mbaba hao. Mzazi ujirani ola mzazi hao. Yaude malezi ya dahoni raka ulelwa nayo. Imahu ngabo wandu ikaw walelo haruma malezi ya maso. Abo malezi ya malahoni na malezi ya maso yoti sawa. Yawe kale lumro hajahi yaba. Ngwambo nrongo za malezi ya maso na ardoa sami barjoka malezi ya dahoni na malezi ya maso yoti sawa. Ebonge hatanda yabo ngamjumlahani hezentusa za salamu zahangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satena ikahala kalmauti haririhiza au kabarunga sina misio zinji shanga rombo Mungu ilirike sina majurnalisti ili hautamka izo ikaundo raziona rizionao rizifikirio sha imahu ejazinu lazima rike wasiche haruma zisitiza hangu harumwe sitia hangu nanu ndani hangu ili ya uoneswa Komori hawa nsipi ewa nginga mumbushuru ni marhaba menchi garjona na wakati wa satena zijama pia salam ahsantum marhaba menchi.